Smatram da će veća promjena doći kroz autonomnu vožnju i kroz promjenu modela mobilnosti osobne, znači da ljudi više neće biti vlasnici automobila, ni će njima upravljati. To ćemo, dobro, ajde, za mene, ja sam ipak stariji od vas, to ćete vi doživjeti? Pa svakako, 100%, mislim, to nema razgovora. Znači, u 100% udjelu, dakle, danas, sutra, za 20-30 godina, po vama će se dogoditi da će autonomna vožnja biti dominantna, da više niko neće samostalno voziti automobil na cesti. Gledajte, ja sam entuzijast za automobilima. Ja da imam hrpu novaca, garaža bi mi bila puna ne samo električnih auta, nego bi kupio i svakakve benzinske automobile. Ja volim vožnju, ali kad se pogleda objektivno, koliko ljudi stradava svake godine u automobilima, koliko to proizvrće ekonomske štete, ne samo ljudske, koliko gužvi se stvara, koliko je ekonomska šteta zbog gužvi, koliko zagađenja se stvori, koliko je iskorištenost prometnica unatoč tome imamo gužve i tako dalje. Znači, autonomna vozila će sve to riješiti. A by the way, najveći trošak u životu nam je prvo smještaj, drugo automobil, koji 99% vremena stoji, kojeg ne koristimo. To nema apsolutno nikakvog smisla kad se sve to zbroji. I autonomni automobili će riješiti sve te probleme. Ali sami krećete od sebe, ovdje vam moramo oponirati. To zanemaruje potpuno onu emocionalnu ljudsku komponentu, a to je da ljudi, velika većina ljudi voli voziti automobil. Dakle, u redu je ako si umoran, ako si, ne znam, bolestan, što već, pa te automobil vozi. Ja sumnjam. Pa vi kažete sami da volite voziti. Pa volim, da, volim, ali pogotovo velikim gradovima. Ali sutra nećete moći po ovim vašim riječima. Većina ljudi, veliki dio ljudi već živi u gradovima poput Pekinga, poput Mexico City-a, tamo nije zabavno voziti i skupo i tako dalje. Jednom kad to bude dostupno, kad bude puno jeftinije i puno više convenient, kad će ljudi moći raditi druge stvari u automobilima, to će ići samo od sebe. Niko neće birat plaćati više, biti manje siguran i tako dalje. Zbog čega? Zbog nekakvog hira. Ista stvar se dogodila sa konjima. I dalje konji postoje, i dalje postoje entuzijasti koji ih koriste, ali su ih na neki način ih auto oslobodio od ropstva, da su radni strojevi, to su preuzeli traktori i tako dalje. Oni su sad objekt za slobodnu zabavu, slobodno vrijeme i tako. Tako će biti automobil. Ista stvar će se dogoditi automobilom. Ali nije li taj svijet, sada pričamo o svojevrsnim futurističkim temama, nije li taj svijet svijet neke potpune otuđenosti u kojem ćemo, ne znam, jesti čokoladu u kontroliranim uvjetima, u kojima neće biti, ne znam, pice i ćevapa, jer nutritivna vrijednost takvih proizvoda je štetna. Samo se nada, više neće biti ćevapa. Za naše zdravlje, pa dobro, imaju, ja znam da ste vi vegetarijanac, postoji vegi, ćevapi, odnosno veđi. Tako da, ali mislim, kakav je to svijet? Želite li vi živjeti u takvom svijetu? Jer opet se naslanjam na ono, vi ste krenuli kao drifter, dakle, imate nešto to u sebi da želite to. Ja ne kažem da ta autonomna vožnja nije dobra, dapače, vjerojatno je to budućnost, ali da baš bude 100%. Mislim, što će biti sa motociklistima? Pa mislim da ih neće više biti na slobodnim cestama. Kad govorimo o nekoj daljnoj budućnosti, ja mislim da će se onako sve jako promijeniti, pogotovo sa dolaskom artificial intelligence, umjetne inteligencije. Mislim da će nam se životi okrenuti skroz naopačke. Nešto će se sigurno veliko dogoditi, jer u trenutku kad postoji singularity, kad postoji jedno, nazovimo tu inteligenciju bićem, koja ima sve informacije svijeta u milisekundi dostupno na svakom jeziku, sve što je bilo ko ikad radio i može to procesirati, jednostavno će se dogoditi stvari koje mi ne možemo uopće pojmiti u ovom trenutku. Borite se da to tako ne bude, vi imate ipak veću moć.